Cuairt Aintín Máire. Tháinig Aintín Máire Cuairt ó Hasanna don deire seachtaine. Thric sí éire ihe de hína. Bhailligh an chlann ón airfort í. Thug sí baróg agus póga do wami. Bhí a lán bruntanas eci don chlann. Cheannig Aintín Máire scanán don chlann. Déag siad an scanán an ihe sin. Ceistena, ceist a héan. Cé a tháinig Cuairt? Ceist a dó. Cin uair a thris siad éire? Ceist a trí. Cé a bhailligh ón airfort í? Ceist a ceathair. Cad a bhí eici don chlann? Ceist a cúig. Cad a cheannig Aintín Máire don chlann? So, Cuairt Aintín Máire means a visit from Aintín Máire. Tháinig Aintín Máire Cuairt ó Hasanna. Tháinig means came. So, Aintín Máire came Cuairt on a visit from England. Don deire seachtaine for the weekend. Thris sí éire. Thris sí means she reached. Éire is Ireland on ihe de hína, on the night of Friday, on Friday night. She reached Ireland on Friday night. Bhailligh an chlann ón airfort í. The clan, the family, Bhailligh is collected ón airfort, from the airport í, her. Hug she gave a baróg agus póga do wami. She gave a hug and a pogue, a kiss, to wami, to mommy. Bhí a lán bruntanas eci don chlann. There was a lot of bruntanas, a lot of presents for the family. She had a lot of presents for the family. Ceannig Aintín Máire. Aintín Máire bought a scanán don chlann, a movie for the clan. Déag siad an scanán an ihe sin. Déag means watch, so they watched the movie that night.